pour tout le monde. On est là pour chercher des solutions pour le long terme, mais aussi pour ce qui est dans l'urgence. Le Parlement kabyle, c'est le représentant du peuple à Saguia. Le Parlement kabyle, c'est volontaire qui nous donne ما تفغام اتفدم غير في مرتق فايليت ما تفغام اتفدم غير لي سوليك حبيبي الناس كاع في مرتق فايليت. Il faut entourer le GPK, il faut entourer le MAC et les parlementaires kabyles. À Saguia, les parlementaires ne sont pas connus. Personne ne va oser, par peur, Yéménis ou que tu sois choutis, personne ne va oser dire de qui je suis parlementaire. Donc, à chaque on n'est pas solidaire d'une seule. Ou lâche des choses. On est là, le MAC il est là. Depuis toujours. Les représentants du MAC c'est des personnes qui ont combattu دونيثنسن كمال. غفو قارو يسن مسيس الوي فرحة مهنية مسيس الوي فرحة مهنية كي جرى اوماج ثمور ثق فايليت وتسميها وتسميها اشتر تشمير ديما فرحة مهنية كيف كان دونيثيس كيف كان يثمن نميس يثمور ثق فايليت ولا شركاتك كيف كان يجي في كان يثمور ثق فايليت اين يجي في كماس فرحة ساقية et pourtant il y a des personnes qui essayent de diaboliser ces personnes. وديك هما كانوا ينزاريها اثوريها مو ينزاريها كان دي شد دينا قلا نكرز مالوريزمون دونك ساكي غايستمع تنور ثقفه اللي في حوايجها بلوس كو تو لو كونتكست جيوبوليتيك تسوير ثقيل انتوريا سي لوكازيون او جامي pour le peuple kabyle pour arracher son indépendance. Et ce n'est pas une histoire de politique. Avant que ça soit une histoire de politique, c'est une histoire de survie. On milite pour notre survie et pour corriger l'histoire. On a été annexé. On est un pays. La définition d'un pays, c'est des frontières et une langue. Et un gouvernement. On a un gouvernement. Les frontières là, et c'est des frontières historiques qui datent avant les frontières. Donc nous connaissons Saint-Louis à part entière et on est colonisé. Les interventions, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. هاد سميتها كان بلي لا ليست دي انترفونون ايت اوفيرت وين يبغى نادي يمسلاي وين يسهل حاجه تقولي سي بغا تدينيها نو اوني ديموكرات. Vous n'êtes pas obligé de porter ce drapeau وكنا تاني مرداكيا نفكا اولي قبيلي لكن مالان الور كان دانا نوقفكين على والد معنا غركضون نفكا اولي قبيلي جو بارل با دي كابيليك معنا غركضون خاطر جو بارل دو سيرتان اثيدنيا توندونس بوليتيك وكسعنا راه والدينا نو كوني en tant que mouvement on est démocrate et on ouvre le débat pour tout le monde. اقرا غادي نتمساها في مول قبيليت وين يسعى عندي كونتر ارغيومون نغا هذا دنيني خاصك انه كي ماشي ليسبوار يروحني وكنا اذا وساغا ساكي نتصرفون ديك ثمور قبيلي خاطر لا مزروين غير نغرا تيلو فغا نفهم ماشي ليسبوار غادي يبوين ديزيسبوار الجزائر غادي يبوين وكنا نروح في مول قبيلي خاطر سي لا ليجيتيميتي دو نوتر كومبا وكنت سمورتنا غادي يبوين على الكومبا يا كي ساكي دونك ما قلنا l'identité mais aussi l'histoire à Mzrouy, ça va au-delà que d'une identité. C'est toute une histoire. Quand on parle d'histoire, c'est une identité. Donc nous connaissons, on est là pour corriger l'histoire. Pour corriger l'histoire. Et récupérer donc ما قلنا إلا وكراب مازال يسعى l'espoir
de ce qu'on appelle la création de l'Algérie, qu'il avance ses arguments. On ouvre le débat à tout le monde. On ouvre le débat à tout le monde. Oui, voilà, des Mouslaïa Diaz. Allez, hein, ça va? Ça va?